Dobar dan svima, dobrodošli u ovom velikom broju. Vidim da vam je tema zanimljiva. Dobrodošli u ime kompanije HTT Pool i naših današnjih gostiju, a to su predstavnici kompanija Nordeus i Tu Desperados. Mi smo u ovih 4 godine iskustva, koliko radimo sa kompanijom Meta na ovom tržištu, došli do različitih uvida koji verovatno, ajde da kažem, kompanijama koje su duže vreme prisutne u regionu i bave se ovim našim poslom, možda nisu na dohvat ruke kada su u pitanju informacije ili uopšte uvidi u to kako različiti biznisi sa kojima nemamo baš dodirne tačke funkcionišu i kako najbolje koriste raspoložive resurse, podatke, da dođu do ostvarenja svojih biznis rezultata. U ovom iskustvu ili u ovom radu nekako sa gaming kompanijama sa kojima imamo zaista kvalitetno partnerstvo, smo došli do različitih zaključaka i do toga kako se marketing kao takav odvija na jedan drugačiji način od onoga što smo tradicionalno navikli, a da zapravo sve to je vrlo primenljivo i na drugim vrstama biznisa. Ono o čemu danas konkretno želimo da pričamo, odnosno razgovor koji želim da povedem sa mojim današnjim gostima, ide u pravcu toga da li i na koji način koristimo podatke, koju količinu podataka i kada je ta količina podataka na različitim platformama dostupna svima, šta je to zapravo što pravi razliku u tome da li će neko biti uspešniji ili manje uspešan u svojim marketinškim aktivnostima. Došlo se naravno do zaključka da je upravo zbog toga što same platforme omogućavaju različite opcije i tehnološki i sa nivoa podataka, da su kreativno rešenje i da je kreativni aspekt u ovom pristupu presudan, a idealni sagovornici na tu temu i da nam ispričaju kako zapravo ti procesi teku i šta su ključni ulazni podaci da bismo došli do pravih odluka, upravo ovde sa nama, a reći ću vam i zašto. Moji gosti su danas, ajde da kažem, fenomenalni ljudi da pričaju o ovoj temi, zato što imaju bogato iskustvo i sa strane, nazovimo ga, tradicionalnog marketinga u radu u velikim agencijama na našem regionu, ali isto tako i u vrlo važnim i velikim gaming kompanijama ovde. Andrej Kugonić koji vodi marketing kompanije Nordeus, Rami Strtovac koji vodi user acquisition team u kompaniji Tu Desperados i Petar Jeftić, meta guru ovog regiona pa i šire, odnosno regionalni client partner u kompaniji HTT Pool i koji je zapravo osoba, verujem većini ovde vas poznat po tome ako nešto ne možeš da rešiš ili kako da upotrebiš na metinim platformama, Petar je taj kome se obraćamo. Momci, ja bih vama prepustila zapravo da se na najadekvatniji i najbolji način predstavite današnjoj ovde publici. Mislim da sam sasvim dovoljno pričala za ovaj uvod, pa da krenemo na ono što je u stvari najbitnije. Andrej. Hvala Sanja, hvala svima što ste došli. Ovo je meni omiljeni grad, tako da baš mi je drago što sam ovde. Sanja je već dovoljno rekla, u principu ja vodim marketing tim u Nordeusu, možda neka najveća zanimljivost, pogotovo za današnju temu, je to što ono što je meni najzanimljivije u gamingu je upravo taj spoj analitike i kreativnosti i na koji način se upravo ta sinergija koristi u gamingu. I jednu stvar koju bih dodao, ako je već Sanja rekla, se predstavio na najbolji mogući način, to je da takođe sam i fitness fan, tako da ako hoće neko trenera danas, sutra, ovde nek se javi slobodno. I bit ću veoma srećen da imam društvo. Ovo je lead generation, u najboljem obliku uživo. Kao što Sanja već rekla, ja sam Rami iz firme Tu Desperados, tamo vodim user acquisition team i u suštini mi smo nezavisni gaming studio koji je lociran u Beogradu, imamo 2 live naslova koja su istorijski imala preko 30 miliona preuzimanja i sada trenutno negde imamo možda, ja mislim, oko 200.000 daily active usera i u principu ja sam jako srećan takođe što sam ovde. Pre nekih možda 5 godina sam bio u skroz nekoj drugoj roli iz
digital marketing role, a sad sam nekako kroz neke druge perspektive, tako da ću biti srećan, podelim kako to sve sada izgleda s ove druge strane. I to je to. Super. Peco, pre nego što se predstaviš, čekamo da u stvari vratimo Ramiza malo na početak. Nismo spomenuli čime se još sve u životu baviš. DJ-sanje? Pošto smo, pričali smo o tome koje je zapravo tvoje tajne i kako postižeš sve uloge u životu koje imaš. Pa, mislim da organizacija je ključ, naravno, a kako se zove, pored user acquisitiona, bavim se DJ-ingom, streamujem igre, CSGO konkretno, vozim motor, baš volim. Ugostiteljstvom? I imao sam jedan fail biznis, kako se zove, u suštini imao sam prodavnicu knedli, ali nastupila je korona, dostava je bila itd., da ne ulazimo sad u detalje, ali bilo je sve. Znači sve. Almost everything, ok. Super. Hvala. Peco. Moje ime je Petar, da, hvala Sanja na uvodu, postidao sam se. Moje ime je Petar i ja sarađujem sa ovim velikim umovima kao što su Andrej i Ramiz. Sa Ramizom baš ne sarađujem, ali sa takvim obično likovima ispred Hartepula ja sarađujem. To je od mene. Da. Drago mi. Evo, od čega bih ja voljela da krenemo? Dakle, kontekst je sledeći, da bismo uopšte sve informacije koje danas sa vama budemo podelili, a zaista nam je cilj da budu sve upotrebljive i dovoljno motivišuće da pokrenu na razmišljanje, da samo postavimo iz kog ugla krećemo, odnosno da li, Andrej i Ramize, možete da predstavite zapravo svoje kompanije, ali u kontekstu onoga što se trenutno dešava na tržištu. Zato sam i rekla, imate najbolji uvid, zato što je vaše iskustvo marketinško daleko šire od same gaming industrije. Dakle, gde se nalazi kompanija Nordeus kada pričamo o ovom regionu, iako je vaše tržište globalno, isto kao i Desperados ima, ali ako bismo mogli da napravimo neki benchmark u odnosu na ostale igrače? Da, naravno. Pa mislim, ono što je interesantno možda za gaming kompanije, konkretno mi smo iz Beograda, jeste to što mi radimo iz Beograda, dakle, globalni marketing. Dakle, naši budžeti su u principu za ceo svet i to su u principu mali timovi. Mislim, iako naš tim nije mali na nivou gaming kompanija, ono kada posmatramo kakve timove imaju Renault ili bilo koji tradicionalni brendovi na nivou celog sveta, to su zaista ogromni timovi, obično lokalni timovi u svakoj zemlji, koji svaki ima svoj budžet, svaki ima svoje procese i tako dalje i veoma dobro poznaje to lokalno tržište. Kod nas je razlika u tome što, eto, kod nas konkretno ima 30-40 ljudi u mom timu i mi radimo globalni marketing, dakle, za ceo svet i samim time i ti budžeti su poprilično veliki, dosta veći nego bilo koji brend koji nastupa lokalno na tržištu Srbije, ali ako se poredimo sa globalnim budžetima tih tradicionalnih brendova, oni su naši su budžeti dosta mali, tako da moramo da budemo veoma kreativni i sa druge strane da koristimo te budžete na najbolji mogući način, jer se takmičimo sa svim brendovima u svetu u smislu marketinga i ne samo sa igricama i sa gamingom, nego sa celokupnim entertainmentom i bilo čime što je vezano za entertainment. Tako da rekao, i to je najveća specifičnost i ono što je meni bilo najviše zanimljivo, jer ja sam radio u agenciji baš pre nego što sam prešao u Nordeus 5 godina i stvarno za neke velike tradicionalne brendove na lokalnom tržištu, ali ovo je bila ta neka najveća razlika, pošto smo prešli na tu da razmišljamo o celom svetu kao jednom tržištu i da ga radimo sa onako dosta malim i agilnim timovima i da naučimo kako najbolje da iskoristimo priliku na bilo kom tržištu. Tako da... Ovo je onako prilično uravnoteženo i skromno rečeno, poredimo se sa globalnim brendovima, pa naše mogućnosti i naši budžeti nisu tolike. Inače, ne znam da li znate da je Nordeus, što se tiče barem našeg oglašivačkog tržišta, odnosno ovog regiona, najveći među oglašivačima, tako da treba da budete i ponosni zaista na rezultate koje s tim u vezi i ostvarujete. Ramize, kako to izgleda iz ugla Desperadosa? Pa, prilično slično. Ja bi se nadovezao i složio sa Andrejom oko većine stvari, samo bi još možda dodao par nekih informacija. U suštini, mislim, kad gledate i Nordeus i tu Desperados, u suštini to su neke velike domaće gaming kompanije, ali u suštini kad porediš sa celim svetskim tržištem, postoje tu još dosta velikih kompanija s kojima moraš da se boriš na tom globalnom tržištu i kao što Andrej rekao da
onda tu nastaje ta igra ko će da bude pametniji, ko će da nađe neki malo bolji način da oglašava svoje proizvode, na koji način može da dođe do kvalitetnih usera, kako da se istakne u toj širokoj masi, tako da mislim to je baš ono što je dosta zanimljivo. Isto kao Andrej, ja sam došao iz marketing agencije i mislim isto tu jednu paralelu bi napravio koliko je meni bilo to različito i čisto da pokušavam ljudima da objasnim. Dok sam radio u marketing agencijama, u suštini skroz druge i metrike i način, kako se zove, se kreiraju oglasi i prate rezultati su bili potpuno drugačiji, dok, na primjer, u gamingu, ja se sećam baš dobro jedne rečenice koju su mi rekli kad sam tek došao da radim, i u suštini, zaboravi sve što znaš o digital, zato što ovde, drugačije stvari se prate i to sve, i to je stvarno tačno, zato što totalno drugačije se prati taj user funnel u odnosu na, recimo, neki website, e-commerce ili nešto, drugačije se kroz prati u igri, tako da baš je dinamično i zanimljivo, mogu da kažem. Super što si baš napravio taj uvod, znači različiti uglovi gledanja na posao, odnosno na industriju koju možemo da zovemo jednom, odnosno celovitom. Pa me onda zanima i Petre, ako gledaš iz ugla i tvog bogatog, ja kažem, i agencijskog, medijskog iskustva, ali sada iz ugla nekoga ko zapravo predstavlja platformu globalnu, je li tako? Koliko u stvari su tvoji uvidi različiti sada kada posmatraš oglašavanje i brendove i kompanije sa te strane, odnosno da li misliš da svi uspevaju da iskoriste ili uopšte vide mogućnosti koje platforma nudi? Kako izgleda ekosistem iz tog ugla? Pa da, veliki brendovi i komerci idu u pravcu tome što gaming danas radi. Zato što je to način da se šire posmatra akvizicija jednog pojedinačnog korisnika u funnel i onda dalje retention tog korisnika. I iste metrike postoje od uvek, nije ga gaming izmislio, gaming samo eksploatiše taj model trenutno na najaktivniji, ne samo gaming, sve, da kažem, app biznisi koji su zasnovani na instalaciji aplikacije na telefonu, idu ka tom pravcu. Sad vidimo veliki komerci globalno, kao što je ASOS, na primjer, da ide u istom pravcu da akvizira korisnika jednom i da više ne ulaže u to korisnika u akviziciju, nego u drugim kanalima. Oni imaju email marketing, drugi kanale kojima... To je zapravo poenta, ne moraš da... Kojima onda dolazi do dodatih prodaja. Tako da pravac je taj, pravac gaminga je pravac kome će se kretati, ja mislim, marketing, naročito sa dodatnim gubicima signala koje dolaze u narednim godinama, a dolaze sad prvi ponovo u Americi sa novim zakonom o zaštiti potrošača tamo, o zaštiti privatnih podataka. Tako da verujem da to što radi gaming danas, oni diktiraju tempo oglašavanja na platformama u budućnosti. Da, super. Pa baš zato i kada spominjemo globalno tržište, kada spominjemo šta se zapravo dešava, postoje, ne znam da li su vam poznati brojevi koji se tiču uopšte gaminga, jel, kao kategorije. Meni je bio fascinantan podatak da na globalnom nivou stoji 2,2 milijarde mobilnih gejmera, što je opet fascinantan podatak. Ali ono što mi je, na primjer, bilo zanimljivo, pa bih voljela da prosto vidim vaše viđenje podatka koji kaže da 78% tih gejmera su zapravo Android useri. Odakle to dolazi i kako vidite? Pa, mislim, u principu iOS korisnici, to je korisnici koji igraju na Apple uređajima, dolaze u principu iz najrazvijenijih država, da kažem tako, i tamo je veći procenat tih korisnika, međutim, zato što je gaming toliko rasprostranjen po celom svetu, u Africi, u Aziji, u Evropi, na svim kontinentima, ima mnogo zemalja koji imaju veliku većinu, kao ostalom i Srbija i Hrvatska, gde je značajno veći broj Android korisnika, tako da najviše dolazi, iz tog neke kao georaspodele korisnika. I čak imaju neke zemlje kao recimo Nemačka gde je i takođe veći procenat Android korisnika i naravno Kina. To je zanimljivo, da, za Nemačku. To je super. Kad smo već kod te georaspodele, a opet gender raspodela nam govori, Ramize, da žene u stvari su te koje više troše u onom što zovemo in-game content, odnosno da više troše novca u okviru samih igrica.
Da, mislim, to je nešto što istraživanje pokazuju, što je, mislim, nekom zvuči možda neverovatno, ali u neku ruku, na primjer, na našim primjerima mi to isto vidimo, pošto naše igre su, što se kaže, više female driven, a obe su casual, puzzle, match 3 igre koje više odgovaraju toj ciljnoj publici. Tako da, u suštini to isto, mislim, baš ima, te brojke su mnogo zanimljive, kao i za broj igrača i bukvalno ima i neka istraživanja gde mogu svima su dostupna na, ne znam, sajtu Newsu ili Statista gde mogu da vide te neke brojeve, kako se to kreće, bukvalno iz godine u godinu. Ja mislim da je projektovani rast 13% do tipa 2023. Ono što je isto interesantno je da će rast revenue-a, to jest koliko novca će generisati ti igrači, biti još veći nego broj igrača, što na neki način govori da opet su igre postaju sve kompetitivnije i u suštini kvalitetnije i potrude se da pruže igraču najbolje moguće iskustvo. Tako da to je isto nešto što je, ja mislim, baš interesantno i zanimljivo. A za uređaja isto samo bih dodao još jednu stvar, jedan veliki igrač, to je dva, možda koji igraju ogromnu ulogu su Indija i Kina, recimo, znaš, tamo su uglavnom, kako se zove, Android uređaji više dostupni i u suštini, a to su zemlje koje imaju ogromnu populaciju i onda odmah to poremeti celu statistiku. Tako da, super je podatak i evo za kraj uopšte o brojevima na takav način. Obično je predrasuda važića da mobilne igre uglavnom su negde usmerene ili ne usmerene, ali da su deca ta koja najviše vremena provode na igricama, barem mi kao roditelji najlakše donosimo takve zaključke, a koji zapravo nisu utemeljeni u realnosti, jer nam statistika govori da su roditelji ti koji više igraju mobilne igre od dece. Samo 8% tinejdžera zapravo čini čitavu tu deo te skupine koja igra, a da ljudi, odnosno, tako je upravo, ljudi između 45 i 54 godine su vrlo onako strastveni igrači, ima ih ovde prisutnih u publici sigurno, i da čak 53%, znači više od polovine ove ciljne grupe su strastveni igrači mobilnih igara. Tako da, to je zapravo prostor u kome se krećemo, pa bih opet da se vratimo na ovu našu marketinšku priču. Rekli smo da je pristup u tome, marketinškim aktivnostima sa jedne strane, i to će nam momci najbolje dočarati, jeste onaj deo, pogotovo u gamingu, kako da dođemo do novih igrača, zadržavamo igrača, opet user acquisition. Sa druge strane, opet naravno koliko nam vreme bude dozvolilo, dotaći ćemo se one priče o brendu koja je neizbežna, međutim postoje neki specifični procesi da bismo došli do nečega što zovemo pobedničko kreativno rešenje. Ne znam koliko ste opet upoznati sa podatkom da gaming kompanije u svojim marketinškim aktivnostima, pogotovo u ovom delu koji se tiče user acquisitiona, zapravo mora da napravi desetine, je li tako? Desetine i desetine različitih kreativnih rešenja, ne bi li došli kroz testiranje do zaključka koji je to pobednički, ajde kažem, oglas koji će doneti najbolje rezultate. Andrej, kako zapravo u okviru vaše kompanije izgleda taj proces koji donosi, odnosno dovodi do te odluke? Šta je to sa čim ćemo ostati? Da, to je, mislim, danas je to verovatno i jedan od najvećih delova, dakle, marketinga, pogotovo u kompanijama koje imaju toliku količinu podataka, dakle, kreative i podaci. To su dva velika dela i ovde je kombinacija, u principu, te dve stvari. Način na koji mi to radimo jeste u principu, kad kažeš desetine i desetine, mi smo imali prošle godine 400 različitih kreativa koje smo testirali i samo veoma mali procenat od njih bude uspešan u tim testovima i zaista ga koristimo više u kampanjama. Možemo slobodno šokiramo i tim brojem. Koji je to procenat? Pa taj procenat, ja mislim, povećali smo ga, to je dobra stvar. To znači da napredujemo, ali ja verujem, ja ako se dobro sećam, bio je negde, pa bukvalno između 1 i 5%, dakle, tih kreativa i sad različit je nivo koliko su uspešni. Dakle, i to je ovaj deo koji bih najviše sad možda objasnio,
jeste u stvari da može neka kreativa da bude ekstremno uspešna i da značajno poboljša rezultate, a neka da bude samo malo uspešnija i da koristi čisto radi održavanja performansa kampanje i samog performansa. I sad ovdje pričamo isključivo o user acquisition delu, ali tako da ne spominjamo brande, ono kako smo mi to organizovali jeste, imamo, ajde kažemo, neki malo veći interni tim, mnogo je bitno da imamo ljude u timu, videoproducente, videoeditore, 3D modelare i tako dalje, koji nam rade in-house jedan veliki deo kreativa, ali koristimo još i 2-3 agencije uz in-house ljude, zato što su nam jednostavno potrebni veliki kapaciteti i nije ni lako zaposliti. I to su agencije koje rade malo drugačije, možda, ajde da kažem, opet kao jednu zanimljivost, nego agencije u našem okruženju, jer one se fokusiraju dosta na tom performance marketingu. Dakle, veliki broj iteracija, nije ni to polišovano kao što su možda neke brand kampanje, dakle, nivo kvaliteta samih tih kreativa nije na nivou TV kreativa, ali su dovoljno dobre za digitalne platforme i mogu brzo da se naprave. Onda kad je uspešna neka od njih, one mogu dodatno da se dorade i da jednostavno onda izgledaju samim time onako kako bi trebali da predstavljamo naš brand. Tih 400 kreativa, eto, konkretno koje mi smo, eto, recimo, testirali u prošloj godini, a to je nekako raslo iz godine u godinu, opet 3 godine smo ih testirali 30, a sada 400. Bitan princip tu je da u principu 80% su neke iteracije na postojećim pobedničkim konceptima, dakle nisu to neke velike promene, to su promene u prvih par sekundi videa ili neke vrlo male iteracije koje obično donesu da kažemo, dobro osveženje u samim kampanjama i održavaju performans, ali neće napraviti neki veliki korak dalje ili poboljšanje, a 20% koristimo za neke kompletno nove koncepte, inovativne, koje jednostavno mogu da naprave neku baš veliku razliku u kampanjama, ali su veoma rizični. Ok, to je baš tema koju bih voljela posebno da načnemo, zato što prosto da negde ljudima stvorimo predstavu, kad kažemo 400 različitih kreativa, šta to zapravo znači, koje su njihove razlike i u kojoj meri šta koje doprinosi. Ramize, koliko se vaši procesi unutar kompanije razlikuju od ovoga što je Andrej naveo? Pa, mislim da su prilično slični, samo što smo mi dosta manji tim. Kod nas, na primjer, struktura je sledeća, mi imamo 4 motion graphic artista, 2 2D artista i u suštini jednog creative leada, ali manje više princip je sličan. Kod nas mi tražimo inspiraciju iz 2 izvora. Jedan je prethodno iskustvo, znači iz svih prethodnih testova sednemo, radimo brainstorm, vidimo šta je radilo, šta bi moglo bolje itd. A drugi je, mislim, istraživanje tržišta, šta radi konkurencija, kategorija, šta rade čak i neke igre koje nisu naša kategorija. Recimo, ima jedan interesantan primer gde smo kroz druge kategorije igara videli neku ideju koja bi potencijalno bila zanimljiva našoj ciljnoj grupi. Neka motivacija bi bila to relaksacija, opuštanje, pozadina neka kao neka iz prirode i stavili smo to u test i mislim ispostavilo se da jedna od 10 testiranih tih u testu je u suštini radila i posle se dokazalo da to i u kampanjama radi. Isto je slična situacija, kako se zove, i kod broja testiranih kreativa. Mi smo za Vajalu samo imali preko 300 kreativa testiranih prošle godine i pošto sam, mislim, sad baš u Varšavi držao prezentaciju, znam napamet brojke, sećam se 7% je bio win rate, što je, mislim, za industriju super. Imaju neka istraživanja consumer acquisitiona koja kažu da samo 1% kreativa uspe na, ne znam, 100.000 testiranih. Zavisi sad koja je industrija, tako da to je baš ogromno. Ali mislim da ono što je bitno i mislim ono isto šta je različito, na primjer, u odnosu na neke druge industrije, je da se definiše šta je uspešna kreativa za vas. Pošto zavisi dosta. Neko će da juri najjeftiniju cenu instalacije, neko će da juri veći broj kupovina, neko će da ljudi koliko se ljudi konvertuje na 1000 impresija itd. Razumem. Sad, super je, otvorili ste mi 3 različite teme koje hoću da pojasnimo, da. Ali, hajde da krenemo od ovoga, Ramize, što si spomenuo, da vi zapravo, pre nego što donesete odluku kako će to kreativno rešenje da izgleda, odnosno u kom pravcu idete, da radite, odluke donosite na osnovu jedno je inspiracija, kako si rekao, i to je super, to mi se sviđa, je kreativni moment, a drugo je analiza i istraživanje tržišta. Petre,
opet kada pričamo o platformama, evo Meta koja kroz Facebook, kroz Instagram i sve ostalo što pruža, zapravo daje mogućnost da se te analize urade detaljno, kvalitetno ili ne. Znači, šta je to što zapravo možemo da iskoristimo i do kojih uvida da dođemo analizom na samoj platformi? Ja pretpostavljam da nije komplikovano. Da, nije komplikovano. Mislim da je pitanje bolje za momke, za to dublje istraživanje tržišta, zato što su oni iz kompanije. Postoje softveri za analizu tržišta kad je gaming u pitanju, Sensor Tower i Data.io, sad ovako sam ja koristio. Uz to Facebook Ads Library, naravno, to je alat gde možete pratiti konkurenciju u real time-u, ko šta radi. Tu možda se, u odnosu na to kakve se varijacije ponavljaju u oglasima, možda se zaključi koji koncept funkcioniše i onda je to jedan, ja verujem, početna. Mislim, nisam ja dugo bio sa strane te da ja razmatram o kreativnom konceptu unutar kompanije, ali to je dobro polazna tačka. Hej, evo, na primjer, za Andreja, FIFA izbacila novi koncept i sad imaju 10. varijaciju, traje već 3 meseca, znači to je koncept koji, ok, treba razmotriti zašto je taj koncept uspešan i zaključiti šta se dešava tu i kako zaključiti nešto iz toga i preneti na... Dao sam primjer FIFA, može bude bilo koja igrica, ne može da bude čak ni iz iste niše igrica. Videli smo primjer sa Fake Adsom pre par godina, kad se pojavilo, niko nije znao zašto, ali to je krenulo da radi kao, ne znam, neka odbiljna studija uređena na tu temu zašto je to radilo i zašto radi još uvek. Ali to je to. To je neki osnovni na Facebooku gde se želi tržište, nažalost, trenutno samo Ads Library, pošto je onaj Audience Insight koji je bio odličan ukinut pre par godina. Sad ne znam da bi momci nešto dodali na tu temu. Pa, mislim, ja ću da dodam još jednu možda zanimljivu stvar koju mi koristimo, koja nije nešto ultra napredna, ali mnogo je korisna. Bukvalno mi imamo iz marketing tima neku Instagram grupu i naravno svima iskaču reklame, obzirom da svi igramo mobilne igre i onda izađu nam baš različite reklame i onda kad ne iđe nešto interesantno, mi to prosledimo nešto bukvalno i dodamo uvek komentar kako bi mogli to primijenimo kod nas, što je, mislim, most basic, a za ove malo više advanced stvari postoje alati kao što je Petar napomenuo, Sensor Tower, App Annie, takođe TikTok je nedavno otvorio, možda još bolje radi nego što je radio Facebook Ads Library, možda istražiš po kategoriji, po koje kreative imaju najbolji CTR itd., tako da baš zanimljiv način istraživanja. Inspiracija može se nađe svuda, malte ne. Jasno. Dakle, ipak je tu značajan udeo samih podataka, koji vam donose, na osnovu kojih donosite odluke. Andrej, spomenuo si zaista ozbiljan timski rad, što različitih timova u okviru kompanije, što agencija sa kojima sarađujete, da biste došli do nečega što se zove 400 kreativa na godišnjem nivou. Ako si spomenuo takođe broj koji kaže 1 do 5% od tih kreativnih rešenja su pobednička i daju rezultate i onda ostajemo sa njima, koliko jaka mora da bude ta racionalna strana i šta se to dešava u timovima kada im kažete, ljudi, od onih 400 kreativa, pa kako da vam kažem, 300 i kusur ne pali i kako ih motivišete dalje, odnosno šta je to što oni rade da kasnije nastave da prave pobednička rešenja sa jednakom motivacijom i entuzijazmom? Ovo je odlično pitanje, baš odlično pitanje, zato što ja i kad sam radio u agenciji, kako smo navikli da pravimo kampanje, da napravimo neki super kreativni koncept, imamo kampanju i taj koncept zaživi, vidimo ga svugde na TV-u, na billboardima i tako dalje i svi su srećni koji su radili na tome i osjećaju osjećaju zadovoljstvo time što je to, što svi ljudi vide to i što je to prošlo dobro. Ovde je drugačije, ovde ljudi ulože mnogo svog kreativnog napora, ulože mnogo sebe, pogotovo kreativci, da onda mi to testiramo 4 dana na Facebooku i kažemo, ovo ne radi, tako da ajmo dalje. I sad i vrlo često, barem sam ja to doživavao, da ja kažem, od ovih 50, ove 2 će raditi, te 2 budu najgore, a od ovih 50, ove 2 mi deluju kao ništa i te rade najbolje. Znači, definitivno, mi koji radimo u marketingu ne treba ošte razmišljamo u tom smeru, jer teško se postaviti ulogu korisnika i treba da testiramo i vidimo šta će bude najbolje. I šta da kažem, mislim, zapošljavali smo ljude u tom kreativnom timu,
kojima od početka smo pokušavali da objasnimo šta je to što ih čeka, kako izgleda rad u mobilnom gamingu i koliko je različito u odnosu na to kad ih dovedemo iz neke filmske produkcije gde su radili na nekim filmovima lokalnim u odnosu na ono što će da rade ovde i dosta je u toj sferi people managementa, da se jednostavno, da se ljudi ne osjećaju nezadovoljno ako nešto nije uspelo i to je to, samo da idemo dalje, a naravno i da nagradimo kada se postigne neki veliki uspeh. Super. Do sada ste bar pokazali da ga postižete. Ramize, vi, koliko sam razumela, dosta toga, da ne kažem, i celokupne svoje aktivnosti marketinški radite in-house. S obzirom da posao jeste zahtevan i ajde da kažemo za sve agencije, timove ili pojedince koji bi želeli da uđu u ovaj prostor, odnosno da se bave kreativom koja zapravo pravi razliku i rezultate što gaming industriji, a onda ćemo, Petre, da vidimo i šta zapravo od svega toga može da se primeni i na ostale kategorije i vrste biznisa. Šta je to što bi ti preporučio? Naprimer, što kreativcima pojedinačno ili agencijama koje žele, naprimer, da se oprobaju u tom prostoru, odnosno da naprave, ajde kažemo, neki novi revenue stream time što će pružati usluge vama kao kompaniji, šta je to na što treba da se fokusiraju? Pa, mislim, na neki način, ja mislim da moraju da se prilagode više gaming industriji, kako, mislim, uopšte, kako, na koji način mi dolazimo do kreativa, da na isti način oni nama deliveruju te stvari. Pošto obično, kako to danas izgleda ako zaposliš neku eksternu agenciju da ti pravi video, to šalješ brief, oni pregledaju, pošalju jednu iteraciju, vraćaju, odgovori se, da se opet neka iteracija, to traje mesec dana. A kod nas mi završimo sve za nedelju dana. Tako da u suštini, ja mislim da nekako agencije ili kreativci koji bi voljeli da prave kreative za gaming, bi morali malo više možda da razumeju kako funkcioniše sve to i na koji način, mislim, ako hoćeš da praviš kreative za casual kategoriju, šta otprilike taj video treba da sadrži i kako izgleda itd. I na koji način možeš najlakše da ga uradiš. Pošto pomenuli smo ja i Andrej da manje više nama dosta iteracije rade posao. Navešću samo jedan primer, kad smo zaposlili audio inženjera i nismo ranije nikad vodili računa o zvuku, bukvalno smo imali neke random sounde na svakom videu i onda smo zaposlili audio inženjera koji je radio zvuk baš posebno za svaki video i tu smo videli do 80% bolje rezultate i onda smo bili u fazonu, ok, znači svako može da doprinese, samo u suštini treba da mu daš kontekst i da objasniš kako funkcioniše, mislim, taj ceo proces. Ja bih samo ovde dodao, baš onako sumirano, kraći, agilniji procesi sa poznavanjem performansa. Uopštenim poznavanjem performansa. To je kao nešto što razlikuje te agencije u odnosu na, kažem, neki tradicionalni. Ja bih još nešto dodao. Finalni proizvod ne mora da bude savršen. Mora da bude dovoljno dobar da donosi rezultate. Mi ovde upadnemo često u tom starom ili tradicionalnom marketingu to da reklama mora da izgleda savršeno, a kad bi oni čekali savršenu reklamu, ništa ne bi bilo od njihovog biznisa. Da, to je sada i to je super uvod. Pričamo o velikom broju različitih kreativnih rešenja, od toga najveći broj, je video. Ako pričamo o tome, a da se precizno razumemo šta je to što znači video. Petre, koje su glavne, ajde kažem, preporuke u izradi kreativnog rešenja? Koji su to elementi na koje treba obratiti pažnju i onda da kažeš, ok, ovim si otvorio mogućnost da ovakav oglas zapravo donese rezultate kojima težimo. Da, pa video, kad pričamo o video iz ovog ugla, pričamo o video kao alatu koji hvata pažnju, prvenstveno. Za sve oglašivače. Za gaming je malo drugačije, oni kroz taj video pokažu i kako igrica izgleda najčešće. Ali čak i u gaming svetu video može da bude kombinacija statičnih slika iz igrice sa animiranim tekstom i to može da bude test koji može da se napravi za koliko? Za par sati i da se već sutradan pusti i vidi da li će onda da funkcioniše ili neće. Pa ako funkcioniše, onda može od njega dalje da se razvije koncept. Isto to može da se primeni i u bilo kojoj industriji. Mi ovde pre vidimo u tradicionalnom marketingu da su klijenti, oglašivači spremni mnogo više da ulaže u pojedinačni oglas i onda ga rabe 2 godine. Vrlo često bez pravih merenja šta to zaista donosi.
Znači, ako pričamo o brand kampanjama, retko ko ovde radi brand live studiju često, ni na TV-u, ni na digitalu, ima tu ograničenje svojih i oni zaista ne znaju kako to radi. Niko ne može to da izmeri, osim ako ne nakače studiju merenja na to. Dok u gamingu oni će pre da probaju, i neki komerci su krenuli to da radi, ali još nisu tu, da puste, da testiraju reklamu kao igricu celu, mogu da testiraju u jednom obliku koji je daleko od gotovog, ali ima core koji će da ostane i ima dizajn koji će da ostane, skoro će da ostane i onda dalje, ako to ima smisla, može dalje da se radi iteracije na to da se od toga napravi, ja znam da recimo Nordeus, pošto sam pratio njihove oglase i znam, imaju neke koncepte koji traju godinama već, koji se sad rade, mislim koja je to sad vjerojatno 1000 varijacija, već ko zna koja, ali taj koncept je radio, samo su sad to varijacije koje se okreću u krug. Monci, samo da preciziramo da bude u stvari ljudima jasno. Kada govorimo varijacija, šta zapravo varijacija jedna podrazumeva? Znači, ajde dočaramo samo slikovito. Koja je razlika ukoliko imaš varijacije, ne znam, 10 različitih, koja je njihova, koje su različitosti između njih? Evo mogu ja možda jednostavan primer, lupam, mislim, naša igra je marble shooter, baciš loptice i u suštini varijacija jedna bi bila da jedne loptice budu sa nekim šarama ispisane, jedne bez, samo znači u različitim bojama. Druga varijacija bi bila recimo da su pozadine drugačije, da je jedna crvena pozadina, druga plava itd. Što u našem, na primjer, slučaju je često davalo rezultate. Skoro smo imali neki test, ne znam, 7 boja ne radi i zelena boja radi, što niko ne zna. Tako da u suštini to su, mislim, neki primjeri, ili na primjer sa nekim tekstom dodatim ili bez teksta. Postoji sad dosta vrsta tih varijacija. Andrej može da dopuni ako želi. Mislim, mogu da dam neki primjer. Ono na što se mi fokusiramo više, to neko da kažem, ne kažem, prodavanje emocija. Znači, jednostavno, šta će ljudi da osete kada gledaju naše videe. Mi se čak i ne fokusiramo toliko na gameplayu igrice, nego jednostavno mi im prodajemo, pošto Football Manager je svet, kako će se osjećati kada igraju Football Manager. I onda je mnogo bitno, pogotovo na tim mrežama gde ti je šansa 1/3 sekunde da nekom uhvatiš pažnju, jeste bukvalno koju emociju ćeš prodati u samom startu. Da li je to bes, da li je to radost, da li je to težak trenutak koji se pretvara u lep trenutak, da li je to lep trenutak koji se pretvara i tako dalje i tako dalje. Tako da... Što bi praktično u Nordeus smislu bilo da li će da prođe sa crvenim kartonom ili će da počne sa loptom koja ulazi u go. Mislim, ovo je sad iz realnog života priča. Stvarno su imali takve testove. Znači, da li će da krene sa sudijom koji vadi crveni karton, da li ćeš tako da uhvatiš pažnju ili sa loptom koja ulazi u go preko golmana da kao počneš video. I izazivaš emociju ili ne. Taman ovih 2 minuta pred kraj, to mi je onda fenomenalno za poslednju temu koju bi samo volila da otvorim. Ukoliko je neophodno, a neophodno je da izazovemo emociju kod korisnika, mi ne možemo priču o user acquisitionu, o performansu, o bilo kakvim rezultatima da uzmemo u obzir bez onog drugog ugla, a to je priča o brendu i o građenju brenda. I opet, o buđenju emocija, samo na drugačiji i verovatno dugoročniji način. Andrej, ja želim da nam u stvari ispričaš priču koliku važnost ste vi videli u izgradnji brenda i u komunikaciji o samom brendu, kada pričamo i na koji način, u minut i pol. Evo, trudit ću se u minut. U principu, rekao bih ono što je specifično u mobile gaming industriji jeste da ne fokusiraju se mnoge kompanije na izgradnju brenda. Dakle, čak i neki uspešni brendovi polažu veoma malu pažnju na tome, samim time gube priliku da se pozicioniraju kao lider ili da dugoročno naprave neke benefite za svoj proizvod, svoju igricu, gde će da se izgrade kao jaki brend i naprave barijeru za konkurente koji se pojave i koji skopiraju tvoju igricu iz, što se nama desilo do sad 20 puta, da su nam iskopirali igricu do velikih detalja, ali je point u tome, čak i prema što sam ja došao u Nordeus, da smo mi zaista počeli da polažemo pažnju na brendu, počev od Jose Mourinha, koji nam je postao brend ambasador još pre skoro 10 godina, sad je i Xabi Alonso tu, i pored ovih user acquisition kreativa u koje naravno moramo da državamo, zato što je užasno bitno za biznis sam i za održivost
rezultata jeste da mi imamo jednom u par meseci onako prave brand kampanje u kojima uglavnom sa našim brand ambasadorima Jose Mourinho, Xabi Alonso snimamo onako neki po tradicionalnijem pristupu, konceptiranje, strategija, egzekucija i tako dalje. Ali opet kažem, tu je ono što je opet razlika, mi ne ulažemo velike pare u media buying za te brand kampanje, media buying budžeti idu uglavnom za performans i onda nam je vrlo bitno to što snimamo da probamo budemo inovativniji, kreativniji i da jednostavno samim konceptom steknemo neku viralnost, takozvane besplatne impresije ili neki PR i tako dalje. To nam je uspelo nekoliko puta za sad, imamo na našem YouTube kanalu sa nekim Mourinho prankovima i tako dalje, gde je on rekao neke kontroverzne stvari, pa je to naravno pokupilo dosta medija i verujem da je užasno bitno zato što to nam je i pomoglo da održimo ovu neku lidersku poziciju koju imamo u fudbal management kategoriji, da sve te kopije budu daleko iznad nas i to je nešto što ćemo nastaviti dalje da radimo još više, jer jednostavno dugoročno mnogo znači. S te strane, vrednost očigledna. Ramize, kako vi pristupate izgradnji brenda? Pa mi smo u fazi početka, mogu da kažem, pošto mi smo, ne znam, dosta bili fokusirani, kako se zove, na taj performance deo i mi smo bukvalno, što se kaže, tek sad krenuli da napravili smo neki timove koji će se baviti samo brand marketingom, radimo sad neka istraživanja na koji način možemo to da najbolje predstavimo, da li predstavljamo naše igre kao brand, da li ćemo ići kao kompanije, kao brand, znači u kojem pravcu želimo da idemo. Znači u procesu smo definisanja tih stvari. Tako da kod nas je to tek na početku i mislim ja se slažem s Andrejom, to je sjajan način da se izdvojiš od konkurencije i da postaviš neki jači nivo, lestvicu u kategoriji. Super. Sledeći put kad se budemo vidjeli da nam ispričaš kako je prošlo i kakvi su efekti. Hoću. Dobro. Imamo još malo vremena za par pitanja. Hajde samo da probamo da sumiramo iz ugla svega ovoga što smo ispričali, kako gradimo i šta pravimo sa ovom kreativnim aspektom. Da li je zaista istina da nam podaci ubijaju kreativnost ili priča leži na drugoj strani? Pa, mislim, Andrej je pomenuo malo časa, ako dođe neki emotivac koji može to lično da shvati, verovatno u njemu podaci ubiju kreativnost, to je sigurno. Verovatno i testovi tako surovi, neke kreativne koncepte koji možda prošli na druge staze ubija u startu i to je možda se desi. Tako da ima tu istina, ali više ubija kreativu nego kreativnost. Više pojedinačna rešenja kreativna nego što ubija kreativnost kao tako. Da. Otud i čitava igra reči, je li tako? Momci, jel se slažete? Ja bih rekao ne ubija, ali može. Može, ne bi trebalo ako iskoristiš na pravi način podatke i postaviš stvari kako treba, da tu ogromnu količinu podataka iskoristiš u pravu svrhu, ne, nikako ne ubija, čak veoma pomaže i potrebna je još jedna mnogo veća kreativnost nego što je ranije bila potrebna da bi ti bio održiv i uspešan u mobilnom gamingu, ali i tekako može. Ako pogrešno shvatiš podatke, ako previše slepo gledaš onako samo u to, onda to definitivno nije zdravo i to neće izaći na dobro. Tako da može, ali ne bi trebalo u idealnom scenariju. Ja bih se složio sa Andrejom i dodao bih samo da je u suštini stvar interpretacije i edukacije, znači na koji način ljudi će da shvate i na koji način će da edukuješ ljude da bismo bolje razumeli kako i zašto su ti podaci takvi. I mislim, to je, ja mislim, ključ, pošto mi smo imali isto slične situacije da, mislim, ni sami ne razumemo što nešto radi, ali onda kad malo dublje analiziraš, provediš vreme, istražiš što kod svih to ko radi, dođeš do nekih stvari koje imaju smisla, iako često nemaju, ali u suštini olakšaju. Dobro, da probam da relaksiram sve ovo što ste vi rekli, super mi je što vam se u stvari stavovi blago razlikuju. Moje tačka viđenja je da zapravo podaci jako lepo kanališu kreativnost, odnosno govorim u kom pravcu treba da je ispoljavate. Tako da mislim da stvari nisu toliko crne. Mi smo tu za pitanja, sigurna sam da ih imate, a tu su i devojke da vam dodele mikrofon, tako da izvolite, šta je to na koje pitanje nismo uspeli da vam odgovorimo u prethodnih 40 minuta? Da, gospodin pozadnje.
Pozdrav svima. Govorili ste o metrikama za oglašavanje drugačije u odnosu na e-commerce, to pa ako možete malo približiti koje su to metrike koje pratite sad u gamingu. Ja sam to... Ramize, ti si započeo. Pa, mislim, u suštini, evo, u agencijama smo pratili lupam engagement i reach, znači koliki je reach neke kampanje, koliko smo ljudi dosegli, koliko smo, ne znam, široko išli, šta smo postigli i to, dok, na primjer, u user acquisitionu mi pratimo lupam za kreative dve ključne metrike, to su IPM i broj kupovina. I IPM je ono koliko imaš instalacija na 1000 impresija i u suštini koliko se ljudi konvertuje na svaku kreativu. I to su nama, na primjer, ključni faktori za definisanje da li neka kreativa radi bolje ili gore. I mislim da je... I tako postavljate konverzije i sve, jel? Šta? Konverzija, ako postavljate, koji su vam ciljevi konverzija? Pa konverzija ti je direktno povezana sa IPM-om, koliko se ljudi konvertuje na 1000 impresija. To ti bukvalno ono direktno utiče na koliko ti je CTR ili CPI. Vratno si mislio na kupovinu u igrici. Da, kupovini u igrici, izvini. Ako si na to mislio, izvini. Konverzija na kupovinu u igrici. Da, tako je. Svoli? Nadam se da sam odgovorio. Imamo još jedno pitanje. Da. Isto u zadnjem delu. I'll ask in English because it's easy for me, ali možete odgovoriti na hrvatskom. You talked a lot about creativity, but what about your funnel? How does it look like? How much you spend on cold audience, maybe how much on warm, how your remarketing looks like? And if you found success on any other channels, you've talked mostly about Facebook, maybe what about Google Ads, YouTube, and other channels? You guys. I don't know if I heard well, but you are talking about spend diversity, right? On the media channels. So between the platforms and retargeting cold audience ratio. It's no secret that Facebook and Google are main channels for many companies, and most of the companies in terms of performance marketing are spending most on Facebook and Google, while TikTok is kind of a new player in the field who is growing all the time in terms of the share of the budgets. And one maybe, let's say, like interesting channel, if you can call it like that, is influencers, like which are also used more and more for gaming because it makes sense. Raka is doing streaming, so it's a very good connection. Yeah. In our case, for example, that has been switched. Like 3 years ago, Facebook and Google was at the top, but after the IDFA changes to the iOS system, for example, in our case, our most spending networks are AppLovin and Moloch, I think now. And you asked about retargeting. I think that's something that can be really improved when we compare, for example, gaming versus e-commerce industry. I think in the gaming there is no such so much companies that are doing good retargeting, for example. That's my experience. Yeah, mine is a bit different. Sorry, I forgot about that. Retargeting, we do a lot. We have a 12 years old game, and we have more than 260 million of people played. So obviously we need to re-engage a lot of them so we are sustainable because already a lot of people played. So it's a huge part of our marketing, in terms of that. So. Ukoliko nema više pitanja, znate da smo ispred, tu smo na celom festivalu. Izvolite, obratite nam se. Hvala vam puno što ste bili. Vidimo se sledeće godine. Hvala svima.